Warga Patisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda beke MBBS Henry Kindiat ki bapas ke admission ke lapli Emmanuel Coaching Academy depi join menta pinyo ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat. Ki dekat bat kinoelam jonga jantia cool owner miners supplier and workers association hakakan reter ujeli arja penriu kilatur syaka office u deputy commissioner ke East Jantia Hills ban dawai ke sarkar bahkan pleno ke jingkhang ti bat chalan dewyong kabalakta shikade ya ka jingem jong ki nongsang snong ke rilum jantia ki ba im kamai jakpo nakakam ti bat chalan dewyong ka jinglectur ki noelam bat ki dekat ka association kalong hadien kan riusngi ba ka jingsha tngan ba klemput sngi daw Presiden ke Union uba Marshall Biam kala kenjo mentaka sengi syaka sengi ke bakhan riu ha lat rembai dongwa ban dawai ke sarkar bahkan wa dikilat kelinti ban pelino ya ke jingkhang ti dewyong shwa kene la pelong ke jingalang ke blingkot ha ka jaka syatkan uba Marshall Biam namar ke jingbom syarung syaka pelau jang ke office trekam UDC ki pat ba kila syong sendan ha pedeng surok Ahmad ke office trekam jang u deputy commissioner. Kita dalam sosial media, menjadi untuk kategori ini, seluruh ini, dokter ini, ini dokter ini, utiara semua, ya ini, negara ini semua lah, impalai lagi, membesar, mendisi, wakmat yang lupai ba, itu inang yap inang im, beri ke insentif warak, apa state Meghalaya warak kawi, itu jimbusnya lebih, ini kami inang catunan. तो शुरुआत की नींद अंगला में आई शुरुआत की ना बाजिंग कर पाते की लेकिन भी हमें था रही थी सियाव भाव तोती वापुरम सियाव भा वरा इकी वन हेनी वनी डगमेंसिन वन हाउ चंगचिदी तदे वापुरम कर पात या फिर वरा तिदियम तिमन की वन हेनी स्नाव भा चम कर पात या फिर स्नाव भा चम बाकी लो चंग itu untuk baru kita baru Ila ka chali taru si IT memi yi. Si IT chang itu. Tapi no land ni kami man. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.